Dobar dan svima, dobrodošli u novi video koji snimam ja, Veseli dječak. Jučer smo radili Australiju, a danas ćemo raditi nešto sasvim novo. Za početak, ako vam se pogledajte i ostale videe naravno, ako vam se ovaj video svidio stavite like, kakav komentar, podijelite video i pretplatite se na kanal. A također bi možda bilo dobro da ostavite neki prijedlog što bi mogao iduće snimati. A sad, što danas mi radimo? Već smo napravili dva nastavka nelogičnosti u crtanim filmovima i danas nastavljamo s tim treći dio. Nelogičnosti u crtanim filmovima, treći dio. Pa krenimo. Ovdje vidimo nekoliko spužva oblika u svojoj tipičnoj odjeći. To će biti vrlo bitno. Sad. Ne znam koliko je vas čulo za crtić Doc McStuffins ili ti u prijevodu na hrvatski doktorica Pliško, koji je nedavno bio kod nas na RTL Kockici, mislim da se i sad prikazuje preveden, nekoliko sezona je bilo. Okosnica jadnje djevojčica koja može pričati s plešancima i liječi ih. Iz koje uvijek ima svoju tipičnu odjeću, ovu prugastu majicu, ružičastu suknju i bijeli ogrtač. Ali zato u ovoj epizodi, kada situacija tako nalaže, ona ima plavu majicu i ovo. Kao je jednoj epizodi kad je se uniforma kao doktorska zafleka, uzima novu majicu. Što je zapravo poanta ovog svega? To da kroz sezone i epizode crtanih filmova mnogo epizoda likovi imaju istu odjeću, a to je naravno napravljeno kako bi se animatorima olakšalo posao i kako bi lik imao neku svoju specifičnu odjeću i neki karakter, da ih se lakše prepoznaje. Doja istražuje, vjerojatno su mnogi od vas gledali crtani Doja istražuje sa ovom djevojčicom i njezinim majmunom, ali ono što je malo čudno je kako to, ona priča više jezika sa 4 godine, a ne može naći stvari pokraj nje. To isto vrijedi za crtani Mickey Mouse Clubhouse. Da, ovo ne mogu naći crtani, ali eto, malo šutnjivo. Treća nelogičnost. Ako ste gledali Looney Tunes ili recimo Pticu Trkačicu, ja osobno jesam, nije loš crtani. Sad, Kojot, Mleko Sozlikovski i gravitacija. Jedno pravilo od crtanih filmova kaže, da gravitacija ne djeluje dok ne pogledaš dolje. Kojot slobodno trči nebom, a tek kad pogleda dolje, padne dolje. To se isto događa u crtanima kao Looney Tunes, Zekoslav Mrkva, Jan i Nizozemski gusari i ostalo. To je jedno ovako malo smiješno pravilo, a ima ih još, a za ostale, naravno za još nelogičnosti, pogledajte prva 2 videa i nastavke, ako niste. Spužva Bog se kupa. Da li ovdje vidimo li ovdje išta čudno, sumnjivo, nelogično? Pa ne, sve je u redu. Osim toga da se spužva Bog kupa pod vodom. Oni su bukvalno ispod vode i on se kupa ispod vode. Nije to malo čudno. Postoji još mnogo toga oko te vode, ali neću sad sve ispucavati, će biti, nadajmo se, još više nastavaka uskoro. I sad, ne znam s kojeg je crtića ova curica, ali kao što vidimo, ona na kraju ruke nema prste. I pitanje je kako ona uspijeva držati ove štapiće. Ako vi imate neku ideju za ovu nelogičnost ili za sve nelogičnosti, napišite u komentare i napišite koja vam je bila najzanimljivija. Štrumfovi. Nedavno sam ih ponovno gledao, jako dobar crtani. Ali napravo nije to poanta. Sigurno ste vjerojatno svi čuli za štrumfove, plave patuljke koji žive u selu, a sličan Gargamel i njegov super smiješni mačak Azeli pokušavaju uloviti. Po ovoj epizodi gospodin Gargamel je očito uspio u svom naumu i zarobio štrumfove u kavez. A što se ne vidi da oni zapravo mogu izaći iz tog kaveza, rupe su dosta široke da izađu. I zašto oni ne izlaze? Može zato će ih Gargamel opet uhvatiti, ali kamo će ih staviti? Ja
dosta zanimljivo pitanje. Što je to? E pa čini se da je to nažalost to. Ja sam mislila da imamo još nešto. Ostalom, ako vas se video svidio, stavite like, komentar, znači podijelite video i obavezno se pretplatite ako ste novi i ostavite najavno komentare. I za više videa, uskoro idu novi videi, a za više videa pritisnite naravno i subscribe. To bi za danas bilo to. Vidimo se uskoro do idućeg videa. Pozdrav, bok!